Evo jedan mali matematički trik sa brojem 9. Nije baš nešto posebno, ali sa sve vas koji idete još u školu, pa da se malo pohvalite kako znate računati. 9, znači množimo sa brojevima od 1 do 10. 9 puta 1 je uvijek znači 9. 9 puta 10 je 90. Sad idemo odavde, pišemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Onda idemo odozdo, opet to isto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I kao što vidite, 9 puta 2, 18, znači 9 puta 3, 27, sve je tačno. Dobar trik.